What's up mga karuba? This is again your konyo boy Apong Len, Repin English Ilocano Aglalok. And today we have a trivia. Ti trivia tayo tangal daw. Ket dito pakaistoryaan, dito background ko. Ken dito ayang ko. It's the Aurora Park. Amuyo ti Aurora Park, it is located in the heart of the city of Lawag. Sangsangwen ti provincial capital. Lauden na ti Marcos Hall of Justice ken dito City Hall ti Lawag. And of course, the Dayaen na dati Sinking Bell Tower Tilawag, and of course, the St. William Cathedral. Okay? No, dumanon kayo dito Ilawag Bridge. Isot umuna nga matuparyo. Dito nga nakapinpintas nga park. Okay, dati Aurora Park. But don't you know that before Aurora Park, the original name of this place is Plaza de Alfonso XII, known as the Aurora Park. Okay, deta ti nagan na after the King of Spain. Iso na ngamin ni Alfonso XII. Hanga DJ maininom. Alfonso Light. Kasi hanga DJ. Ni Alfonso XII. Iso na ngamin ti King of Spain nga nang pa-terminate uno ng cut kadeto'y tobacco monopoly dito Ilocos Norte. Idi 1881. So, no makita yun DJ, may isa nga statwa, statue of the Tobacco Monopoly Shrine. Ito'y Aurora Park. That is what you call the obelisk. Yes, obelisk that is multi-tiered and it was erected in 1881. Ken amuyo ka de. Nga DJ babae, DJ nga adati. Anjadatan basta deta adati. Isuna the original nga Pamulinawen. Okay? That's the Pamulinawen statue here in the heart of Aurora Park. Okay, amuyo detan. So itata anyo dito yun? Nakadado ti stalls dito ayan tayo ti Aurora Park. Gaputa agpiesta ti Lawagen. Okay, di kaya natin bumisita kay tulatta because on February 10 isunto ti kapiestaan na isunto ti tumbigat isunto ti kapiestaan ti Lawag. May kito bumisita amin dito aklalo ket awan ti trabaho. Okay, data ti may isang trivia pa tumbigat awan trabaho Tagalawag. Alright. Okay, this is again your konyo boy Apong Len, Repin English Ilocano Aglalok, and yo, peace out, bye bye.